Predavanje koje je organizovalo udruženje pčelara Prva pčela okupilo je prijedorske pčelare svih generacija. Ovo je bila odlična prilika za razmjenu iskustava među onima koji se ovim hobijem bave duži niz godina. Isto tako, pčelari početnici dobili su korisne savjete koji će im olakšati bavljenje pčelarstvom. Mi ulazimo u to onako početnički, znači sa nekim entuzijazmom, jednostavno da imamo još neki vid posla, nečim da se bavimo, da provodimo slobodno vrijeme, a vidjet ćemo znači, u narednom periodu da li će to dovesti do eventualno nekih dodatnih prihoda. Dobila sam pčele od brata kao poklon 6 košnica i to me podstaklo da se bavim pčelarstvom. Uslovi za bavljenje pčelarstvom u prijedorskoj regiji su veoma dobri. Međutim, stalne klimatske promjene negativno se održavaju na ovu granu poljoprivrede. Poručeno je sa skupa. Pod Kozorom su relativno dobri uslovi ako je dobra godina, dobra klima. No, međutim, vidite sami kakva je situacija. Svake godine se mijenjaju neke klimatske promjene. Naše udruženje je prošle godine radilo na edukaciji stanovništva, potrošačima, meda i tako dalje. Ove godine u našem planu i programu rada imamo zadatak oformiti malu školu pčelarstva i s time edukovati znači, nove naše potencijalne pčelare. Organizatori ne kriju zadovoljstvo odzivom, pogotovo onih koji tek namjeravaju da se bave ovim hobijem. Mogu da kažem da smo pomalo iznenađeni odzivom početnika, dakle onih koji ne znaju baš ništa o pčelama. Udruženje Prva pčela Prijedor broji više od 50 aktivnih članova, a rad u maloj školi pčelarstva nastavljaju već u četvrtak, kada je zakazano novo predavanje.